I da ste ljudi dobrodošli što na mom kanalu. Danas sam pokazujem za svoje kako skinuti Minecraft, a da ga ne kupite. Znači ovako, ja sam, pogledajte prvo tutorial kako snimate videa da bi mogli snimiti to. Ako uvidite u to ide. Ljudi, ako se to neki zvuk izvinjavam se, znači sada se snimam. Zahvaljujem se za 32 subscribera, znači toliko brzo rastu. Znači, hvala. Znači, hvala vam mnogo. Sad ću vam se pokazati. Možda vam se ti bude gameplay da su mi kosti. Tu evo ja sam. Pa ja sam tim. Jedna sam na sam to želata, ali se čuju. Mora se i slipe. Mora sad ću. Ja znam ti. Tako ja sam. Ajde. Kući ovako, Minecraft, Pocket, to koste fa manja koji se vidite, znači ja imam neko problema koji ću, ako vidite, imate ovo prvo, možemo kada, kad vidite ovo prvo, ovako, znači samo niš kako me ne sviraju. Evo, prvo najnovije, što sad instaliram. Evo, to je to, znači instalirate lijepo, instalirate sve lijepo. Mislim sam pomogao ovako da snimite, pogledajte prvo ovaj video sa snimak video da bi mogli snimati i Minecraft. Što se vidio zbog zvuka, mnogo brzo snimiti. Barem da imate čujete u dadu, znači teško će bude gledati, ali dobro. Ostavite like, šerite klip, komentarište ga. Zahvaljujem se za 52 subscribera, mi se vidimo na 20 i 50. Ćao ljudi.